Turaykuna, ñañaykuna, kaymi programa ikichis. Katikistakuna rimayni. Orgonta kasanta sumaqta wasapayamuykuña turaykuna ñañaykuna hinakajtinqa kasianchis kunanqa domingo día del Señor kamaqninchis Diosninchikpa p'unchawnin domingo 9 de noviembre del 2025 hinallataq 32º del tiempo ordinario en nuestra iglesia católica. Chay hinakajtinqa turaykuna ñañaykuna allin hamukuya kachun kay programanchisman pero ichaqa manaraq ñawpaqtariki qallarushaspa nuqanchispas kamaqninchis Diosmanta mañakusunchis chaypaqlla maypiña chaypiña kaspapas llapanchis Diosmanta mañakunanchispaq sombrerunchista ch'ullunchikkunata ch'utiyukusunchis turaykuna ñañaykuna llapanchistaq nisunchis qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun. Ancha munasqay Dios Taytallay kay sumaq tutamantinpi saminchawayku kay wayraman wasi rimana radiokunaq chawpinta maymunayta nuqaykupas kay qampas sutikita sumaqta aparishayku kay simikikunata nuqaykupas wawa masiykunawan kuska t'aqwiriyta munayku chayrayku yanapawayku kay programaykupi astawan ñawpaqman nuqaykupas kallpanchakunaypaq chayta nishpan mañakamuyki imina haqay p'unchaw nuqaykutapas yachachishwarqankiku hinaqa kallpanchakunaykupaq yayku hanaq pachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachun qapaqqayniki nuqaykuman hamuchu munayniki ruwasqa kachun imayna hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas Sabab p'unchay t'antaykuta kunan quwayku huchaykutari pampachawayku imayna nuqaykupas nuqaykuman ashllikunata pampachayku hina amataq kachurwaykuchu watiqayman rumanaykupaq allinraq tukuy mana allinmanta qischuchiwayku hinataq kachun. Much'aykusqayki María Diospa graciawan tasqan kanki apunchis Dios meqan warmikunamanta qullananmi kanki wiksaykimanta paqarimuq Jesus wawaykiri qullanantaqmi Santa María Dios maman nuqayku sapakunanpaq mañapuwayku kunan wañuyku pachapipas hinataq kachun. Gloria Yayapaq Churipaq Espíritu Santo paqpas Imayna ñawapaq karkan kunanpas wiñaypas mana puchukayniyuq pachakamapas hinataq kachun. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun. Ancha munasqay turaykuna ñañaykuna allin hamukuy kachun kay programanchis katikistakuna rimayni ari turay ñañaykunan p'unchawqa riki sumaqta illarimusqa Diosninchikpa munayninpiqa kusikusilla riki llapanchispa sumaqta Diosninchikpa munayninpiqa chay hina kaqtinqa ari turay kunanqa kasianchis iskay turanchis waniki kaypi kasian hermano Valentín hinallataq kaypiña kasianriki turanchikpas riki maymantas hamurusqapas katikista masanchis turay allin hamukuy kachun kay programanchis katikistakuna rimayni iman sutiki sumaq graciayki may parroquiamantan visitaramankiku imatan parroquiapi yanapakunkichu takiwanchik tusuywanchik imatan ruwanki turay allin hamukuy kachun hinaqa napayrupi willayruwaykutaq. Allin tutaymantan allin p'unchay kachun Padre Bernardino chaymanta uqay Valentín panay Rosemary hinallataq llapachallan uqaykuna panaykuna kay región qusqunasqapi wakin regionsqakunapipas kay Perusiunchikpi qhawamsankichis yayrimushankichis qankunawanya sumaq p'unchaw kachun nuqan kasani wawqichaykichis turachaykichis Vicente Condoricuspi parroquia Virgen Rosario de Huancarani Paucartambo llaqtanchismanta panachay visitaramsaykichis parlarinanchispaq sumaqta kay programata aparinanchispaq. Kusa turachay Vicente parroquia Huancaranipi imapi yanapakunki. Parroquia Huancaranipi panachay nuqa yachisqaykichis hina llank'arini yanapaspa siempre Padre Alberto Lucanas paywan llank'ashayku sapa riki sapa domingo kay Santa Misa nisqapi comunidadkunapi yanapakushani como catequista hina panachay. Kusa turay Vicente hinaqa riki hatunapaykuy kachun llapallan parroquia Virgen de Rosario de Huancarani Huancayo Chico riki paykunaqa riqsisqa kanku chayqa riki domingopiqa nishusna turay hatuna riki chaypita musqamushaq negosyokunapi turay amachitaq ruwankichik. Hina kaqtinqa turaykuna ñaykuna asamps kunanqa kasianchis riki turanchis Valentín turay Valentín qampas napayrukuy. Gracias nuqapas napayrukusaqqa kay p'unchaypi kusisqa nuqapas kashani Dios Taytanchikpaq p'unchaynimpi Día del Señor domingo p'unchi Santa Misaman purinanchis llapallansya hakukunanqa Santa Misa waykuna panaykuna
Kusikuywan wawanskunatapas pusarikuspanchis llapallanchis saqay may larukunapicha uyarimashanchis chayqa siempre waykunapanaykuna napaykuy kachun hatun kari napay kachun kay p'unchaypi nuqaykupas Dios taytanchis seminta q'ipiykuspa hamshayku q'unchaqchillata waykunapanaykuna chayqa uyariykamusunchis siempre negrochanchista uqariyusparaq waykunapanaykuna hina kaqtanqa panay napaykusunchis Kusa turay Valentín ari kusa napaykuyniykusmanta que kunanqa kashanchis aswanpas turachay Valentín hinallataq turay Vicente kasyanchis 9 de noviembre ñuq semanañan pasaron riki almapatakunapi purimusqanchis riki wakinqa como catequistas yanapakamuranchikcha wakinqa aqnallataqcha qhamuranchis nuqapis a veces ishkaynitaq manataq mancharikunitaq manataq hinayan pero ichayqa Dios taytanchischa yachan imata ruwasqanchis turay ñañay chay hina kaqtinqa sumaq napayki kachun llapallan kay Qusqu llaqtanchispa iñaq masinchikkunapaq hinallataq catequista masinchikkunapaq chaymantapas napaykuyasuntaq riki kay arquidiócesis de Cusco Umalliq Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia hinallataq riki Monseñor Lizardo Estrada hinallataq napaykunchis llapallan padriniskunatapi turay Valentín napakullanchis hinapunia ari mayqannikanatukunakunapin padrikunata hermano Valentín naparquaq napaykusunchikpuna siempre decanatura Pau Cartambo llapan padriniskunata hinallataq decanatura Qispikanchik paykunapas llank'ariyamushanku hinallataq Akumayo Paruru chaykunapa padrinskuna munayta llank'ariyamushanku panay ari kusa turay Valentín nuqapis naparqusaq riki decanatura de Anta párroco mi párroco riki Victoriano Espinosa Vaca nishu allintapunin parrukuq llank'ayushan hinallataq riki Padre Davidpas maymunayta vicaritapas napakuni paykunapas sumaq napaykuy kachun chaymantari napakullanchista riki decanatura Quebrada Honda yunka uhupi riki kunanqa nuqaykupas tupariykuña q'isillapas kayshaykuña noche culturalpi maymunayta yunka uhumanta lluqsiramusqaykus sumaqta hermananchikkuna kukalla q'ipintin mana chaykuna frutachakunatapas añakachakunata ima aparikamusqaku paykunapas sumaq napaykuy kachun hinallataq decanatura Calca, Urubamba, Sagrario, San Antonio, San Jerónimo, qankunapaq sumaq napaykuy turaykuna ñañaykuna kachun Dios ninchis pasamin chayninqa ñawpaqllamanpuni puririsunchis hinallataq napaykunchis riki waq diócesiskunatapas riki diócesis de Sicuani, parroquia de Qehuecanas qankunapaq sumaq napaykuy kachun hinallataq riki parroquia kuna kashlantaq prelatura de Juli chaymantapas kashlantaq Ayaviri chaymanta Puno chaykunapin sumaqta riki turay Valentín uyarimasqanchis paykunapas sumaq napaykuy kachun chay hina kaqtinqa napaykuyllasuntaj riki radionchiskunata riki maymunayta riki q'imiriwasyanchis kay programanchis catequistakuna rimaynin ñawpaqman puririnanpaq ñawpaqman taskirinanpaq chay hina kaqtinqa riki napaykusunchis radio La Salle de Urubamba, radio Caliente de Quiquijana, Radio Ausangate de Ocongate Tinque, Radio Municipal de Pau Cartambo, Radio Illari Quebrada Honda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Vida Huasi, Radio Poder Huayna de Cauriquispicanchi, Radio La Merced Señor de Huanca, San Salvador, Radio Municipal de Amparés, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Casca, Radio Municipal de Sangarará, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Coazapuno, Radio La Soberana de Calca, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucará, Huancavelica, Cangunapaq sumaq napayki kachun hinallataq riki piqpamaypa munakuyninpi lluqsirimisianchis gracias a internet impecable ch'i sumaqta riki wach'irimishayku kay redes sociales chawpinmantapas maymunay kaqtinqa hina kaqtinqa turay ñañay allin hamkuykachu kay programanchis catequistakuna rimaynin turay Valentín imadllatan kunan semana ruwaymuranki turay ari kunan semanaqa siempre qallarimurachis kay Día de los Fieles Difuntos rik ñarik familiaskuna ñawparipuña hanaq pacha taytanchis pladunman paykunata nuqanchis yurimuranchis purgatoriopipacha kasharanku chayqa mañaykapunchis huchanku pampachakunanpaq chaykunata ruwamuranchis chayqa chaymantapas panay imanakuna kunan semanaqa kamusharan pero ashwanpas kunan larespi kakushanchis munayta chayqa ánimo ya wayqikuna panaykuna catequista masiykuna puririsunchis ñawpaqman puni
Entonces, panay chimanda domingo pues ya tenía ya que guata tukurap changaña. Entonces, siempre iglesia antes con anquila crema con que guañu manta almañs kunamanta maña kuinis kunamanta ima kain miércoles pues rime moranch radio pe. Ari tura chay Valentín sumata ari ki wachiremos kuiler ki ratu chay ture no kampurim sharan qillaqta kuna pe nashman radio intirayme waha perichqaku chin q'uñishaq anda tinallañan suyakusqaku imana nuqaqa yacharanichu chiyananta no haqay apurimaq llaqtapipas Tambobamba Cotabampas ancha wichaykunapi uyarimasqanchis allintapuni mana yacharanichu nuqapas ki Huancallapa Pawqarqutu chaymantapas riki napi kay Sumaru Parqut'ika ancha ukhukunamami chiyasqanchis turay mana hayk'apas nuqanchis chiyanchis pero paykunapaq sumaq napaykachu turay Vicente llank'arimuranchis kay semanakunapas riki hinallapunchis llank'ayshasonpas riki como catequistas riki turay Vicente. Ari panay nuqapas riki napayrusaq especialmente parroquia Huancaranpi llapallan comunidadninta riki nuqapas pudimsharaniya mana sapallan parroquio alcanzanchis por chip onchaypaqmi domingo onchaypaq más que todo nishuta munanku cementeriokunapi ankayna risaychinata Santa Misata sapallantaq parroquio chayqa mana aypansanchu qaynawta Padre Bernardinopas hamuranku tamuranku chayqa purimarayku tawa comunidad kunanqa mana chayqa nuqallañan sapachillaña puriamurani wakin comunidadkunapi chayqa gracias paykunaq atencionninkumanta uyarikusqankumanta de verdad hinaña riki imataña ruwashanku chay cementeriopi riki wakin costumbrenkuman hina tumakushanku servisachawanchik allashanku chaykunapas pero costumbrichay kinespay nuqaqa nini pero wakinqa chaychata churasparaq atento uyarikunku Diospaq sementaqa chayqa tapunitaq chay pruwanki Diospaq palabranta predikanki chayqa chaykunapani purimsharani. Cosa turay Vicente huqpi nuqata imtaruankimanta waqkaminki chayri ya turay hinakaqtinqa turaykuna ñaykuna kunanqa chawpinayarsun suq Dios yupaychana takiwan kaypi ñan kay programaykichis Catequistakuna remaining. Gracias kita koy kuway ko ullapa waway kikunama Gracias kita koy kuway ko ullapa waway kikunama Ikanapachan Dios yayalay Huchay manta papachaway Confesio sacramento wami Iyayalay manchayamoyke Confesio sacramento wami Iyayalay manchayamoyke Yupaychasqa kachun hatun sutiyki Dios yayallayku llapan kamasqayki wawiykikuna qampi ininiyuq sunquykuwan hatun sutiykita hatun chamuyku Jesus taytanchis a cruz pipas wañurqa almanchista qaspichinampa gloria kawsayta tarinapa almanchista qaspichinampa gloria kawsayta tarinapa kay pachapi llaki waqay wiñaypaqmi chinkapunqa Pachapin gloria causay Illapanchista suyawasyanchis Ikana pachapin gloria causay Illapanchista suyawasyanchis Chay hinakaqtinqa turaykuna ñañaykuna maymunayta riki Dios taytanchispas sumaqta riki ki Dios yupaychana takikunapas maymunayta kallpanchawanchis ahnakaqtinqa turaykuna ñañaykuna kunanqa kay segunda parte nisqamaña nuqanchispas chiyaykamunchis imama riki Dios ninchispas siminta ñawinchaysunchis imata riki kay iglesianchis uhupi kunan p'unchawpaq
noqanchispaq churanpanchis chaytayrayki sumaq ñawinchasonchis chipaqi ariki kunan p'unchawqa kasi ariki Evangelio según San Juan hatun t'aqaynimi ishkay yupay kashan huchuy t'aqaynintaqmi chunka 15 niyuq maykama ishkay chunka ishkay niyuqkaman kashan ariki huchuy t'aqayninkuna chay hinaqa turayku niñaykuna sumaqtaya makil uyarikamusunchis maypilla chaypiña imataña ruwashanki wayk'uña wakaykita watan uhaykita riki watan kashanki chaypas uyarinaykipunin chaninta riki qharikunapis wakinqa riki aphanasqa kashanku kaytachu ruwaramusaq kunanqa wanukargaypin wakinkuna qhiparuqsapi chiraq afanayasqa kashanku carrutan contratarakamuna nishpa pero qankunapas riki chikallamantaqa samayruq hina imachillatapas mihuyruq hina uyarirakamunchis chay hina kaqtinqa kunanqa mink'aykusunchis turanchis Vicente Huancarani llaqtamanta katkispay masinchis pay ñawincharamunqa turay Vicente kunanqa ñawinchay Diosninchispas similta Ari panachay kunanqa ñawinchaykamusaq aqllay panallay makillaya atentolla uyariksunchis kay hinatan niwanchis judío runakunaq Pascua fiestanku qayllaykamushaqtin Jesusqa Jerusalén llaqtaman wicharqan hinaspan Dios yupaychana wasi patiopi tarirqan turukuna ovejakuna palomakuna bendeqkunata hinallataq tiyaykuspa qullqi cambiaqkunatapas chaymi Jesusqa waskamanta hasut'ita ruwaspa qarqumurqan Dios yupaychana wasi patiomanta llapa ovejakunatapas turukunatapas cambiaqkunaq misankunatapas t'iklarparispa qullqinkuta hich'arparirqan paloma bendeqkunatataq nirqan chaykunata kayman urquychis imaynan yayaypa wasinqa qhatuna wasiman tukuchirqankichis nispa hinaqtinmi yachachisqankunaqa Diospa siminpi kay hina qillqasqata yuyarirqanku yupaychana wasiykitan sinchita munakuni nishaqta chaymi judío umalikunaqa payta nirqanku kaykunata ruwanaykipaq atiniyuq kasqaykita yachanaykupaq milagrota rikichiwayku nispa Jesustaq kutichirqan phuniychis kay yupaychana wasita kinsa p'unchawllapin sayarquchisaq nispa judío umallikunataq nirqanku tawa chunka suqtayuq watapin kay yupaychana wasiqa sayarichisqa karqan qantaqchu kinsa p'unchawllapi sayarichiwaq nispa Jesustaq chayta nispaqa pay kikinpa cuerpunmantan rimasharqan chay rimasqantan yachachisqankunaqa wañusqanmanta Jesús kawsarimpuqtin yuyarirqanku chaymi Diospa simin qillqatapas Jesuspa nisqan simikunatapas creerqanku kaymi Diosninchispaq rimarisqan ch'uya simi Qampaq gloria kachun Apu Jesucristo. Kusa turay Vicente añay chay ñawinchaypasqaykikumanta hinaqa turay Valentín kunan sutinchasunmanchariki tapunaykusunchariki nuqapas entenderanaychis turay Vicentechis mas entenderan qampash turay riki Valentín entenderanki mas sutinchaysun turay Valentín Ari ankipin munayta rimashawanchis taytanchis Jesús riqsiqayshas karan Jerusalén llaqtaman ñasha cercamusqaña Pascua celebrananku anchi pacha entonces chaypis riqhaykurusqa karan templo human Dios yupaychana wasiman chaypis bendiapshasqaku karan nispanin Dios imatas turay bendishasqakuri ay palomakunata ovejachakunata wakachakunata cambiapshasqaku imay aqnakunata bendiapshasqaku hinaspas ay taytanchasqa rik suqanata hapirukuspa funerales suqamusparaq hawaman chanqamusqa karan chayta niwashanchis chaymantataq nisqa karan lluqsichiychis urquychis kaykunata nispa imatan taytaypa wasinta tukurachinkichis qhatuna wasiman nispa chayqa wayqkunapanaykuna chaynata nishawanchis Diosninchispaq simin chaymantataq chaymantata judío runakuna rik turay nisqakuriki imatan kiruna rimashan nispa
chita Ari paykuna punchawlla ruaros nispa Jesus nisqa kay templo te thuñirachis hinaspa hayka tiempollapi turay Vicente qampaqpuni chay pregunta kan tapukuy turay Vicente hayka watapin chay templos hayarichisqa karqan. Bueno, chay jodido runakunapaq de que paykunapaq o sea ruwasqaku karan riki tawa chunka suqtayuq masatea. Ajá, allimi Jesus taytachis imanintaqri thuñirachis papay hayka watalla ruaros nishpani Paytaq nira riki thunis naspa nuqataq o sea 15 p'unchayllapi sayabas chay wasitanis. 15 p'unchawllapi nishpa imin hinaraq Jesus taytanchis atiniq chiti rato rikl payllañachi imatapas atiyuniqtaq chayqa rikruwan manaña riki runakunamantaqa nisqanqañachu riki aynatapas intendishayman no turay pero mana chayna pastaqchu kashaman a ver intensos hasta chaymantari turay Valentin riki chita nispanqa riki kaykunata ruwanaykichis paqnishpa huk chikan carácter chayqa riki chayqa riki Jesusqa imamantapunita kay 15 p'unchawllapi nuqas hayarachis kay templota nishpari nishaman. Ari paypaq kawsarinpuyñimanta rimashas karan chaymanta paykunaq discipulunkunaq entendisqa karan maypachis kawsarinpura anchipiña ashwanpas porque payqa rimasharan cuerpunmanta mana rimasharan anchi templo thuniruychis kay templota nispacha mana payqa rimasharan entonces anchitan nisharan panay entonces chayta nispacha rimariykusunman kay evangelio munayta uyariyamashanchis mishkitari quechuapiqa uyarikamas campo llaqtapiqa nuqapas uyashanan panay campopiqa oveja michin qatin padre majnota uyarimaq kani quechuapi mana pitapas quechuapi uyariqchu kani radiopi naspa paylata quechuapi Diospa simiymanta uyarimaq kani aqntachi rimayamashas nuqanchis riki panay chaynapuna mishkichataraq riki rimaykunapraqchis rimayshanchis pero bueno Dios ninchis munayninpi aswanpish chiyarinchis y paykunata añanchanchis imaraykuchis ishki 15 palabratapas paykunapas intendinankuya y chaymanta practicaman churaynanku. Ari turay Valentin turay Vicente nishanchis riki kaypiqa Dios yupaychana wasimanta rimashanchis chaymanta imamantawa rimashkasunman qhatuqkunamantawan chaymantari Jesuspa hasut inmantawan chaymantari 15 p'unchaw 15 p'unchawllapi sayarrachi 15 p'unchawllapi sayarrachi uqchata yapayrusunman natariki templo de Dios kayqa Dios taytaypa yupaychana wasin nispariki ajá entonces anchakunapas kashi turay chaykunatan taririshanchis kaypi turay Valentin manachu kay templo nisqamanta imantan rimapayawashasunman imaninantan kashan kay Dios yupaychana anchikunata manchu chikachanta riki mat irasunman. Claro, niwashanchis pasrik kay templo haqaypi Jerusalenpiqa karanpuniq chaqaytapuni entonces aqnapuniyaq entonces ashwanpas nuqanchis tapurikunanchis sapa semananpuni nuqanchis huk mensajeta apachimashanchikqa yacharisunchis iminan kay templo imatan significa y imatan tadaqmi kunan p'unchay niwashanchis nuqanchis anchita entonces iman tapushawanki personaqa imatan significa nas ari kay templotapas templonismanta rimarisunchakuna capellanskunamanta iglesianskunamanta llapan llaqtakunapi kashan parroquianskunapi chaykunamantapas kaq rimarillasuntaj porque tukuchillasunman panayrik nuqanchispas anchina hatun wasim hina y kaqllataq sunqunchikmantapas qhillikunata chanqananchikallamatas anchipas kashllantaqa nuqanchis templo kashanchis Espíritu Santomanta porque bautizakuranchis chayqa panay nuqanchis kapunchis Espíritu Santo tiyananya wasin huknipiqa sagrado cuerpunchispas anchirayku ishkininmanta rimasunchik kay nisqmanpas templo kay parroquianskunapi capellanskunapas chaykunamanta hinallataq kay sunqunchikmantapas kay runa kayninchikmantapas panay entonces anchikunata intendasamos paykuna panaykuna huk mensajeta taytanchik kunan qhawashanchis imatacha kunan p'unchay aparikusunchis nuqanchis almanchispaq kay Diosninchispaq seminta. Kusa turay Valentin chaymantapas riki yacharushanchis kunan templomanta referikunmanmi kay temploninchis catedralninchikunaman capellaniskunaman hinallataq riki kay sunqunchishpi templota riki kay templo del Espíritu Santo nisqa nuqanchispuna riki templo kanchis chaymantataq kunan kashllantaq riki kay qhatuqkuna bueno chay tiempopi turay Vicente
qhatuna wasi imina mercado na prikwankaran llaqtapiqa imaymanata vendinkuriki turayrik Ibus. anki parroquia punku kamaraqna qhatunapis hamun manachu chay qhatuna punku kamaraq hamun aqnatasi haqay tiempopishi qhatuqkuna chay Dios yupaychana wasi ukhupi kasqaku karan no Palo machakunata. kunan tiempoqa turay imakunata qhatunku haqay Bueno, qhawarishanchikmanriki literalmente rimaspa pasaqpi no mana kay parroquialaypi chukanman sino yaqapas kay mundo pachanchimpi kay timpukunapi astawanraq riki kay fiestakuna kan fiestas patronales mana kan naspa chaypi literalmente rimaspa temploman api apunk imiman negociota no templo punkunapi cerveza vendiakapushan chaykuna por ejemplo kunallan pasarushanchik kay tiempo de Halloween nisqata rikuranchik entonces chaypipas hasta templo punkunapirqa vendipishanku chay mascarachaykunata imimana millay saqra mascarachaykunata tutanta rimaspa entonces chay hinacha chay tiempopi kasaran rik no Jesuspa tiempopi kikin Jesús Jerusalén temploman haykuktin chaypi mana allinkunata tarirqan chaypi rik chayraykuwan Jesusqa renigakurqa iguallataq kunan literalmente chay hinamaña tukuchipushanchik no por ejemplo astawan rimaspa tutanta rimaspa que huk sikta namanta rik huk comunidadpi nuqta rani chay Dios yupaychana capillapi depósito de materiales no y eso chaypi todo toberías almacenman tukurachishqaku karan chay templota rik chaymi parroquiapuwan chayta alata desalojanpuraykuwan chaynata entonces chay hinamanya tukupushankipuwan chaykunapas no chay literalmente rimaspa no chay kanman sutinchaymi kusa turay Vicente allintapuni hinaqa riki kunan qaswanpas rik hasta yachananchispaq turaykuna ñaykuna huk Dios yupaychana takiwanpuni chawpinasunchis hinaqa napaykuykunapas kachun llapallaykichispak sumaq hatun napaykuy turaykuna ñaykuna kaypiña huk Dios yupaychana taki ñañaykuna turaykuna chay hinaya munayta riki Dios yupaychana takikunapas munayta kallpanchariwansi ahna kajtinqa rikunan p'unchawkuna pisiya paranchikkunapas kapushan qayna p'unchawkuna qayna hawa semanakunapiqa allinchatapunin turay Vicente pararamushara riki hinachu chamana llaqtallaybich pararuramos chaynapuni kasaran kunantaqmi yaqapas kinsa p'unchayña o sea rapsan llakikaykamushan kirushami wakin chayraq tarpurukunku hinaspa mana allinpunichu karushanaspa wakinqa mañakushanku para chataña llakisqaña purishanku wakinqa pampam tiyanku chayqa sarachaskunan q'ishwara kapshasqa turay hinaspa cebullama ajos yarapushasqa ninku riki anchita hinas chaykunan pasarishan turay chaypaqcha riki mañakusunmancha riki Dios taytanchismanta riki turay
yachasqaya nuqanchis cristianokunaq kanchis riki campo llaqtapiqa misericordiata ruwachinchis wawakunata joñerospa chay catequillata ruwachinchis chay mañakuy riki para kananpaqpas. Cosa turay Vicente nuqanchis como catequis trabajamos unchariki imayna kunan p'unchawkunapas riki maymunayta riki trabajamusharanchis ki paykunata yanaparispa sumaqta mañaychispa chay hinacha nuqanchispis riki obras de misericordiasmas unchariki nuqanchis sumaqta wawanchikkunata chaqpurichilsunchis entonces mañakullasunchis llapanchikmanta ari naja turay Vicente rimamusharanki na nishpa manan Dios yupaychana wasita kunan tiempopis respetapunchikñachu nispa chaninpunin chay rimayniki ari mana nuqapis nimanchik manan nispa sapanka llaqtakunapi mana ña respeto kapunñachu turay. Chaqapaqqa kashanchay llaqtakunapi qhawasqanchik purisqanchik imagina mana respeto kapushanchik Dios yupaychana wasit. Dios yupaychana wasiqa ruwakuran solamente chaypi Diosta yupaychanapaq chaypi Santa Misata celebranapaq Eucaristía nisqata celebranapaq. Kunan tiempokunapiqa no sé imaynan kay tiempo kapushanpis cambiapushanchik imaynan kanpis nas mana ña riki templo punkutawanpis o sea capilla punkutawanpis cruz chaykunchik runapas haykushan sino comunidad ña wasinmanpis haykushan manalla ña haykurapas chaykunaya chaymi riki padrikuna riki sacerdotekuna kanku wakin carácter nijachaqa chayta rikuspa riniganku no hasta misa kashan riki misa celebrakushanas chaypi celularkuna qaparishan chiclista q'awtispan haykupushanku anchaykunata qhawaspa parroco phiñakun nación renigakunkuraqta runapasanchikuna imanakuna corrección kaqtin renigakuyta yachanku. Ari turay manan chi llapaqwanapis alliraqchik kanchik misamanpis haykuyunkuraq chiquilis q'awatispapas pero hastawami turay ima pasa que templonchikkunamami huk depósito hina almacenman iman tukurachinku hinashpan chaypi imacharik llaqtapi kan obrachis ruwakun utaqchis riki ima ayudapis hamun ruwanankupaq hinashpan utilizanku kay templonchikkunata como depósito autoridades ninchikkunapis yaqachisna riki manacha riki yuyanku manchu yachankuchu riki Dios yupaychana kasqanta imaynas kakunpis pero ichaqa ashamus autoridadeskunapas ch'iñakapushanku señores autoridades nuqapis mañakamikismami ari nuqanchis llapanchis riki kay primer p'unchaw asuminchis alcaldeanchisman imamaña asuminchis chaypis huk Santa Misawanpunaman qallarinchis riki chaychikkunan mana nuqanchispis yuyarisunman mana respetasunmanchik kiyuq Dios yupaychana wasikunatapas allin tantiakuspapunay riki maychamampis huk lawchamampis wasichitapish warachis aparachina riki mana huk Dios yupaychana wasimanchu manan chayqa huk llaqtapitaq rikumullanitaq turay Valentin napaqñataq ancha riki daño con ovejakuna wakakuna chaytañataq riki huñuramuspaku piqpatacha hap'iramunku chayqa chay English uhuman wisq'aq kasqaku chayqa depositoch ima ninku chayta carceltach ima ninkus kanpis pero chaymanñataq corralaq kasqaku chay uhupi corral kapullanta chayqa pagaspa chay uhumanta urqupunayki nata imanstin wakaykiña ovejaykiña asnokiña dañurakamun chayqa hayk'atacha mejoramuran chayqa chaypi wisq'arachikush urqumunaykash chaykunapis kashillantaq turay chaymanta kasqa anchikunata rimariyaqtinchis pipis niwanchis no ama chayta ruwaychu ama haynata ruwaychu nish niwaqtinchis chayqa phiñakunchis ya sintikapunchis hinataraq niruwasha kayraqchus niruwasha nuqaqa kay terrenutaqa donakuran nuqaqa may ratupis recuperarukunallaymi nispa señor taytanchis chay yachan iñiq masi huk p'unchawcha kan niranki nuqa tukuy sunqumanta munakuni Dios taytayta chiraykun kay allpata qusaq chiraykun kaypi ruwakunqa nispacha niranki pero manan chayqa huk ratullapaqchu sino wiñaypaq kanan turay ñañay chiraykun tukuy sunqumanta imatapas qunakuna manan qhipaman imatapis kutichikunanchispaqchu chiraykun Dios ninchispas kay qhatun wasipipas imaynatan kunan nisha no kayqa Dios ni taytaypa yupaychana wasin manan kayqa qhatuna wasichu nishpa nisha anchita yuyaykunanchis nuqanchispas sumaqta kay kapillanchikkunata templonchiskunata imaynaña sayaña kakuchun chaypas imaychallamantapas ruwasqa mashki rumichallamantapas mashki ch'uqllacha hinallapas kakuchun kapillanchis respetanapaqmi turay ñañay siempre cruzchakunataqmi mana aqnallañachu pasaruna respetos debe haber siempre señores llapaykis kunam nuqapis nimuykichis ama punin chaytaqa ruwasunchik turaykuna ñañaykuna qankunas qhawa llaqtapi qhawashankis yachishankis hasta
nankutapas animal ninkunatapas templo punkumami wataru kasqaku y chay kashan riki candado kashan turay riki candadosqa anchimami khuchitapas watarapunku q'achuchan ashka kashan nish puqukutin chayta rikurani maypin kunan chaykunata ruwasoma o sea manañachu kanman kallpapas huk istacallatapas huk k'aspallatapas thuparuspa na watamunanchis huk larukunaman maypi kunan chayllataña qhawarisoma templonchis candadonkunallamaña hap'irachipunchis aswan chaypi kashan chaykunan turaykuna ñaykuna pasarisha y chaykunata kunan ñuqanchis cambiananchis kashan cuidananchis amachananchis kashan mayna ñuqanchis munasuma sumaqta rikuyta huk Dios yupaychana wasita anchinata ñuqanchis sumaqta respetananchis amachananchis turaykuna ñañaykuna chaytacha nisunman kaykunamanta turay ñañay hinaqa riki kunanqa haqtawaña riki ya yachachikuykunamaña pasarisunpas turay Valentin manachu kunanqa astawan yacharichiwankiman kay evangeliomanta Ari nisqaykinapas k'achaypuna templo kanan rik limpio hinata chaypaq Diospaq presencia kashan hina Diosta hinapuna respetakunanchis chaykunata niyawashanchis rik mana ñuqanchis renegakakunanchis hay veces corregiwanchis pipish normal ñuqanchisqa Diosninchis wasintaqa respetananchis hinataq misa ratopas igual mana mikushasunmanchu mana riqchikunapas ruwashasunmanchu ashwanpas hinataq rik fiestakuna kaqtinpas mana hawakunapa punkunkunapi macharapchasunman chayta machaqta rikulansmana siempre pero iminata piensakun manachus ñawsachus kakunkupas imanata kakunkupas mana Diosninchista rikukunkupas imanacha pero chayna pasllaman entonces kanpuna chayna pero huk parteman kuna haykusun hermanosqayki hina kay kashllamantaq rik ñuqanchis Diosninchis paq wasin hina ñuqanchis kashllanchista huk nipaqa templo del Espíritu Santo tiyan ñuqanchispi y ñuqanchispas kaq kashllanchistaq templo entonces huk nipaqa waykunapunaykuna qhillikunapas ñuqanchispas kashllanmantaqa entonces chaytapas chanqanallansitaqa kama imakunataq chay qhillikunari kashanman llapan kay huchakunaka kashanman rik ñuqanchis piensasunman más que todo ñuqanchis piensanchis rik materialmente chayllapi o huk huchakuna imimana q'isachakun kay sunqunchispaq utaqmi rinkurpi hiñanakuykuna kashan ch'iqminakuykuna kashan chiqninakuykuna kashan o ima milliykunapta waqaychans ñuqanchis kay sunqunchis entonces chaykunata ñuqanchis limpiananchis kanman iminata taytanchis yakidaqa limpiawasunchis iminata kay napipas rik suq'anawan suq'amushan anchinata waykunapunaykuna confesionwan limpiaykunanchis munayta kay sunqunchistapas cristiano hina kawsananchis allinta kawsarinanchis entonces chayta yapaymusunman a ver hermana chaymanpas ari yapaymusunman turay Vicente imatawami rimarisunman Bueno, Ricky ña naqa rimarunchis ña literalmente no templonchikkunamanta o nisqanchik materialmente rik espiritualmente o alegóricamente nispa rimaspanchistaq ñuqanchispaq kawsayninchikmanta kikinninchispaq kawsayninchikmanta ñuqanchispas imaynatan comportakushanchis imaynatan Cristo Jesús qhawawashanchis kay bautizado runa cristiano runakunata imaynatan no imayna sunqunchis kashan Jesucristopaq porque niwanchis riki bien clarota hasta San Pablo Paz no ustedes son templo de Dios ch'uya o sea ch'uya kawsay imaginarik chay hinaya sunqunchis kanan waqpanaykunay uyarimaqnaykunay mana ñuqanchis atipachikusunchikmanchu manaraq o sea que ñuqanchis cristiano bautizado kasaspa Diosta servikuq kasaspa bishu kusaskunawan kay tiempokunapin chinchi waqpanaykunayki bishu kusas por ejemplo no este aparatito siempre es un bicho también chaykuna dedicarakapunchis tektoqllamaña dedicarakapunku chaykuna malta qhawayashanku wakin waynachakunaqa dedicarakapunku kay alcoholismo drogadicción chaykunama delincuencia no entonces chaykunapas sunqunchispi mana allin kashan chaytaya Jesucristo expulsayta munan sunqunchimanta qarquyta hasut'iwan suq'aspa chia a veces wakinmanqa chocaron chay palabra chay nanarachikunku rik phiñarakapun no phiñaraka por ejemplo ñuqapaq chay ñuqapi pasawan panay chay waqay Valentin no radio prike rimaruna no chay Tomás Kanman toqrunamasinchis Tomás Kanmantaya payman sunqunmanta chocaroran entonces chay suyaparuksañ ya hasta suyaparakapa amenazarapaña ñuqataqa rik kaylla chay machaymanta rimaq mana pipis rimanchu entonces a veces chay hasut'iya chayan pay dolor ya chay imapas wanachiki wanayqa doloran ñuqanchis huchanchikmanta doloran ya wanakunanchis kama rik anchaymi chay waqpanaykunaykaman ashatawan panay yapariwaq kay
kusal turay allinta puninchitaqni nuqachi experiencia pasarwaran puririnanchik peregrinacionkuna mariquenash niwankurin kayllapunin chay rimaq kan chayllapunin kamachikuq kashan nishpapuni. Entonces a veces nos cuesta, nos duele aceptar chaykunata, no, pero taytanchik munayninpiqa imapas atikullaman punin cambiayta y nuqaqa nimami, no, limpiayta puni kunanmanta kawsayta munashunchik chayqa limpiullata chayqa turay ñañay ñawpaqtaqa achikusunchik taytanchisman riqsikusunchik escuchanchista. Quinza paso picha noqa nima, no, primero aceptar nuestro pecado, segundo confesarnos, tercero vivir en paz, en armonía. Ama ñuqtapas ruwasaqchik chay intención tiyasun anchicha kanman kay quinza p'unchaynapipas, no, quinza p'unchawllapin templota sayarachis Jesucristoytas niriki chay kaman quinza paso noqanchispaq, no, primero kay huchanchista aceptakuyta, porque a veces muchas veces mana riqsikunchik huchanchista kuistawanchis, pero Dios taytanchisqa atillanmi noqanchis warwaytaqa. Chayta nispa turaykuna ñañaykuna kunanqa Dios yupaychana takitawan churaymusunchis kaymi programaykichis Catequistakuna rimaynin. Gloria a Dios, canta, canta, florcita mensajera. Napay kuirinchis, yapa wayna sipas, kunapaq, tiqsimuyon timpi, paykunapas, kunan punchay, Señor Dios ninchista, yupaychanankupaq, Señor Dios tayuernankupaq. Ñañaykuna turaykuna ancha kusikuywanpun rikikunan p'unchawqa kay tutamantinpiqa kay programanchis catequistakuna rimaynin munayta riki urqunta q'asanta wasapayamusyayku ajna kaqtinqa turay ñañay kunan p'unchawkunaqa siempre Dios nismanta mañaykuspapuni puririsonchis imana riki naja evangelionchis sumaqta yachachiwasyanchis sumaq limpio kasunchis sumaq limpiotataq riki kapillanchikkunatapas qhawarisonchis ama riki q'upatachu nitaqmi ni ujiakurraltachu nitaq riki waka watanayki punkumanchu kapillayki punku tukurachinki aswanpas respetasonchis riki chay hina kaqtinqa turay Valentin imatawanchu riki mat'iperruman riki kay Dios ninchispa siminmanta. Ari panay siempre waykuna panaykuna nuqanchis kapillañistaqa respetason punispa nikushawanchis taytanchis simin imana kaqtinpas animarukusunchis llapanchis huñurukuspanchis Dios taytanchis wasintaqa uqarirusunchis imaña faltaqtinpas imatapas nispapuni siempre rimanakusparik chayqa importante kashan huk partepipas Dios simanpiqa nikuwanchis sichus wasillanchis allin kanman chayqa
y Dios wasen kama thunithunllaña milillaña kashanman paloma hispaynin kamallanchik manach allinchu kama waykuna panaykunari. Entonces anchipartapas ninanchis cuartonchaspas o wasinchaspas allinkashchiqa mucho mejor se kanman templonchaspas o capillanchaspachqa waykuna panaykuna siempre capillanskuna kananpuna allin. Ari turay Valentinoqa chata nirkim yaqasna uyarisharani templota capillatan llaqtaypi ruachimshana nishpa iminachiri pit kallpancha rurasankiri o imaraykutaq ichachu thuñirachimrankichu mana punachu karan chayta manachu willaruankima uqchika experienciachillata. Karampuni kampasqa ashka kutaña ruwasqa karan naspan capillata kay sectornipi mana comunidadnipichu comunidadnipi kallantaq kanpas pero uñachaylla kapun naspa sectornipipas uñachaylla karapulan mana haykupuykuchu naspan paykunapuni pay o sea nesumanpas pay hermanokuna tiyashanku sectorpi paykunapuni animakusqa karan ruwarusunchis nispa porque Llapantas thuñirasqa. llapan thonarapunku naskuna suqmanta kallpachakunchikqa yanapaykunata mañarikun fotokunawan hermanas misioneras siervos de los pobres paykuna chawpinta siempre que yanaparikuna kashan entonces paykunapas nuqaykupas llank'amusaqkunaspa ati mana ati cementota haywanakunku mana yachankupash cemento ruaytapas pero igual no Diospaq atikulasqapuni waykunapanaykunas chaymantataqmi kallanmanta huk nesumanpas Diospa wasinta yuyanchis Diospa wasinta sapakutin purinchis o limpianchis mucho mejor vidanchis kanqa anchanapuntaqmi rikukun kawsanchis Diosman purinchikqa mucho mejor porque sichis Diosta qunqaripunchikqa mana vidanchis allinchu kama imacha maymanraqchu waykunapanaykunas reapsumpas rik manataq Diospa wasinman kasunmanchikqa hina kaqtinqa chaynata panay imatanchu yapaysunmanpas. Ari turay Valentin chayna yariki chayta Dios taytanchis yachachiwanchis riki imayna kashanmanpas nuqanchis llaqtanchikkunapi templonchikkunapi tapuykusum sapanganchis qhawarillasunmanpas llaqtakunapi cristiano kashanchis encuentron purimushanchis curruman purimushanchis llaqtanchik kuturpa qhawarinanchikash imaynankash temploy hinachu kashan icha manachu catequista kaynipish hinata qhawashanipas mana riki siempre kananpuni kallpanchanakuspanchis nuqapas imayna riki qhawashanchis turay riki templonchikkuna llaqtanchispi kashan riki a veces wakin qhillillaña kashan wakinqa asitaña pasaynanpiña kashan anchanacha kashanman riki nuqanchikpa vidanchikpas riki Anchanapuni porque anchanakaqni kashan desanimasqa chaytaqsi acaso Diosman nuqanchis invitarikunas encuentroman cursoman ninchis narika tomankuchu interestapas sichu riki huk runa Dioswan kashan purishan mañakushan sapunchay chayqa a la vistalla riki tiene chispa no ari hermano hakurisunchis nispa animakunku pero sichus riki mana interestapas rugayrishana runakunaqa kanku imarayku porque porque sunqunkupi kashan huk qhilli nisumanpas ashkapakushanku kipashllaman qullqillaman llank'ayllaman claro allinpuni qullqimashkaykunapas kakushan pero mucho mejor kamarik panay Dios taytanchiswan Dios taytanchis ari turay mañaykuspa llank'anapuni Dios taytanchispaq riki sichus riki Dios sonqu kanchis riki chayqa llank'anapas kallanpuni turay kallanpunata mucho mejor porque nuqa rikuni wakinmi qallarinku Diosmanta mañakuspa chaqranku truwanku chaypas primerotaqa Diosmantaraq mañarukunku tarpunankupaqpas imataña ruwayta munanku chaypas Diosmantaraq mañarukunku o sea kushkallamantapuni kashan riki mana portaqa saqshankuchu pero wakinqa nishtapuntaqa saqrapunchishnata riki chaykunapas mana allinchu kashan chaykunata turay Vicente qhawarikusun nuqanchis como catequistas como piñikkuna hina sumaqtachariki imatawanchu turay Vicente yaparunmanpas. Bueno, ña riki orapas wasaparamushawanchis ña chayqa ari allinpuni rimasqaykichis kay nuqapas felicitaykichis hermano Valentin hermana Rosemary kay programata wakichimunkichis chay nuqapas antojakus puririmuni nuqapas churayamusaq rimayniyta waqpananchiskuna hinantinpuyrik wasianchis qhawamashanchis paykunapaq hermanos kallpanchaykuychis amaya kay hina kasunchis kay p'unchaykunapi sasachakuy p'unchaykunapi ñan kashanchis pero astawan sunqunchis Diosmanta karunchakapush ama yachay hina kachunchu nuqa qhawashllararik wankaran llaqtaymanta rimashaykuna qayniraq ya domingon perunaq kay instituto anchiwichaymanta
taki oraykama calientempi qaqacha runaq kashanrik pero chay runa haykuchon temploman o mayqin Diospachani wasiman haykuch mana templo aypanman ventaria no pero pisichallaya ini haykushan templomanqarik chaylla hunt'ashaykupas entonces munaychachakaman llapachallan Dios sonqurunakaman chaypi negociopi afanasqa kaypi afanasqa kaypi afanasqa iguallataq no cuerpunchis kawsayninchis iguallataq afanasqa en todo runa mana Dios ama taqay kashanchik. Entonces hermano Valentín felicitaciones persnoykipas Diospachani llaqtaykipi kallpachamshanki nuqaqpis kashan proyecto no que sikanchik llaqtaypi huk templo capilla sarichinaypaq chayqa Noqaqtara mijo nawaykuña hamunkirik ari anchillapi yanapakamuspur chayqa nuqa tukyapanancipaq ari turay catequistakunata kallpanchariyman ari kusa noqtapi riqsayki turay mar tukyarapich amahina kaychu karman ayparllanki turay Vicente haqay parrukaykipi ima actividadeskunata ruwashankichis nuqayku llank'ariniyku catequistakuna hina ari yaqapas iskay chunkapis qayuq hina activo kayku catequistakuna pero chaymanta waki manapuni llapachachurik siempre tunia kakunchayqa apayku reunionkunata chaypi imanatan llank'asunchis encuentros apakilla apakushan imakunatan chayki encuentrokunata ruwasunchis imakunamantan rimasunchis no catequistakuna chaypi purinayku equipotapin apanqa kaykunatapin apanqa unidoya hukllari llank'ayku entonces hukllarimay chayqa aqnataya llank'ashayku sapa watan hina mana faltakuykuchu nuqayku kusa turay chaytari turay siempre parroquiakichis coordinación wanchis qankunasllapunuchis kallpancharkunkichis como catequistas de todas maneras parroquiawan coordinación mana payqa qawanta pasakuykumanchik aunque mayninpi manaña presentechkuanchaypas nuqayku chaypi kashayku mana parroquiatus qhawaraykurik personallayki imananchaykipanayrik mana chay almakuna p'unchayñan parroquiawanchik purikamun comunidadkunata sino catequistakuna chaypaq kasayku preparasqa responsotu ruwamunaykupaq iguallataq encuentrokunapi mana pipas kaqtin nuqayku charlakunayku nuqayku preparacionkunata ruwanayku nuqayku bautismokunapaq preparanayku matrimoniokuna preparanayku anchaya llank'ay catequistakunaq nuqayku parroquiaykupi kashanpanay kasa turay nishallantapuni llank'aynikis kasha wakin catequistakunaqa a veces manchakushankuraqa kunan tiempo no ay manas na aturimanchik encuentrollatapish ruwaytaqa ataka imanatacha pitaq waqasaqri pitaq tukaqri kanmanri nishpaya pero imanisumami turay Vicente chay catequista masinchikkunata imananpamantan kallpanchasunman nuqanchis bueno panay catequista kaymanqa churakunchis Dios sonqu kaypi arik mana motivuchu ni huk autoridad presidente hina kaychu mana sino catequista kayqa sonqumanta Diosta servinapaq amesqapas pisinchasqapas hermanos catequista kaypanay rimashankichis kallpanchakuycha chaypaq cursokuna kashan yanapawashanchis escuela catequismanta llank'aychis llank'amusunya amaya aqna kasunchis porque nuqanchismi kay Jeremías qillqapi niwanchis riki runamasninchikkunamanta cuentata qusunchis hayqa almatan qhispichiranchis hayqa almatan kutirichiranchis anchaymantan cuentata qusunchis ¿no es cierto? Entonces chay hinaya no catequistamanta yanqachu catequista sutiwan churaykuqpanaykas arri turay nishpuni llank'anayki nuqapis kay pishi purillallay nuqapis sayk'uruyta ima munani turay mana saykunachu arri pero ichaqa aswanpas nuqapis mañayku ima llapallan catequista masinchikkunapaq hinallataq nuqaykupaqpas mañayapunaykichista no nuqaykuqa kay runa kayniykupiqa imatapish pantariykumanpascha pero Diosmanta mañayapankichis chayqa aswanta nuqaykupas kallpancharikusaqku chayta nikichis iñaq masiykuna siempre nuqanchis purapuni kallpanchanakusunchis mañakuyninchikkunawan nuqanchis pura kallpanchanakuspanchisqa imayna turanchis Vicente llank'arishanku chayqa catequistakunapas sumaqta llank'arinkichis chaynataya turay Vicente hinallataq turay Valentín tukyapishanchis kay programanchis catequistakuna rimayni maymunayta y siempre mink'akuyninchikkunawan puni ari kunan p'unchaw kasyanchis riki kay Lares llaqtapi decanatura de Quebrada Honda parroquia Santos Cosme y Damián chaypi Larespi kasyanchis hatunapayki kachin padre Oscar Delgado hinallataq riki piltanapakusunchis padre riki yunkamanta riki padre Juan Chiekamasqayki hinallataq riki padre Apolinario Vargas Puglia sumaq chishkiwanku paykunapas paykunapas sumaqnapayki kachu llapallan catequistanchikkunapaq chaymantapas riki mink'akuy kashallantaq turay ñañay curso de catequesis hayk'aq
que hamoq semana peka kasham riki curso de catequesis viernes 14 tarde manta riki tardianmanta hasta sábado 15 punchawkaman kasian ima curso de catequesis may piningisha de canatura de calca llapallan riki catequista Llaqtacha. calca llaqtapi Turay Valentín calca llaqtama risunchu manachu Ari Risomi, chipi. mandan kunanga mankakirbañachu kapusqaku. Entonces anchpiña compartirám son si hay son y me van chak mana ni man kirpaña no man kala pas kirpay shan gore knesh mana ay srek entonces chigen gastan chipiña tu param son sreki turans kuna katkist mas ins kuna Turay Vicente y chacho y matacho ajay parroquia kuankarane pikasha actividades ki min kirgo manacho Ninkariru cosas no pasaba llapallan ariki que parroquia Huancarane Picasconata, Colquepata, Azca, Chilarconamanta, que hay sábado 15, hamox semana pe apoxan encuentro espiritual, haqay comunidad churo, anjay llaqtaman osanan shkas anjay ponchaype, de que penúltimo encuentro, clausura Huancarane Pic de siempre que le papa cápsula. achipaj ya kapach Anjay pacteramon que pone panay, chay pac rico. cosa Turay Dios mant mañok son También quería que me llapachay legis. Cosa Turay hinak Turay Vicente mas despidia kapson ñari kiripunans patapiña kashansky programa anchis katkista kunak rimene Ancha tampana yan ancha ku que nalat ya Bernardo paitaps ancha tan ancha kone o que Valentín no kapsri que ates qalay tabi Marione que programa manta cha qaqlay panlay nkhmaslay oyaren klay kan kunawan pas somah ancha ya ka kucha somah lagi panche mesama porxonches somah te que panche serxonches familia wan la palanches Dios pa sotilampe despedia capone Cosa Turay Vicente Turay Valentín hakurrips No kawan pas miércoles unjetaña rikunaruksunchis tuparuksun suwaykuna panaykuna hinagaqtinqa miércoles taña kutiaramsaq no qayku qam. Hari Turay kun niñikuna chay hinanikinokams miércoles onchatañet paruson sriki que redes sociales chawpinta hinallata radio interremek ukundap sriki somak qawanaruksunch chipin rimaruksunch chikame allim punchaw kachon Dios ninchis pas sutimpi chay hinagaqtinqa kay programas tukiapunchis qollanan Dios Yaya Dios Churi Dios Espíritu Santo sutimpi inataq kachon Jesús tupananchis Tupananchis kama